Ia, o te whāturo watu, i le whaafonga mai mō mai asi o tātou watu nu i le nei tu aso. Ia, i le e ma le pāpā au le mawalunga o pa ia whaatala le lei. Ia, o pa ia whaale atu nuu, ma mamalu whaale mālo. Ai ale loa loa si o tātou watu nuu o lo o whaafongfonga tapua i mai. Ia, iso seitu o le atu nuu. Ia, e le whaangaloina foi ia Samoa o lo o māua mai le nei whaasalaunga. Ia o mātou whaatalofa, maofo alofa atu. Pa mālo soifua lau le lei. Ia, pa mālo fol tau wata i le nei aso, o leo mai tau watu. Ia o mae ale nei vai aso i tiute mawhaiva. Ia awale tu ua lava whaiva i Samea, i le tiute el tātou mālo. Ia e wheilo i atu ai vai aso ta i tasi. Ia e whailo atu ma longo puia li isi o tātou watu nuu. Ia e tau alamanga o le whaatino ina leo ngā luenga le malo. Ia mo le silafia o tātou watu nuu. Mai tau ala atu lea i tātou ainga whasalalau. Ia e moli atu i pa ia o le atu nuu. Ia mao le anganga fo i lea o le tātou malo. E peo na mua i whaailoa e le fionga o le taitai o le malo. Ia po le fionga fo i le li pāle mia. O le mta au pumua mua le a tata mua ai i el tata o wheiloa inga e mai se fol whaafonga mai o Samoa. Ia manatu e le toi pōmala e le asonga fua le mai aso le nei. Ia o le alava sa fola manino ai i le tala whaatau au tua le tupe. Ia mo le tau sanga wha le tupe lua olua lima, lua olua ono i pāle mene. Ia o vaenga lava ia i lo nao te lenga. Ia o lea lava sa folasia manino ia taunu unga ma le oto ina. O tūlanga wa au sia le whaatino ina o le tātou ta iala mo lumana i manuia o Samoa. Lua olua tasi, lua olua lua, i le lua olua lima, lua olua ono. Ia manatu fo i Samoa o lea lava o le tausanga muli le nei. Ia o le tātou ta iala leo lumana i manuia o Samoa e atoa i ai le 5 tausanga pe o na whata oto mai le paia inga wa mawai atu. O nei vaenga lao leo te lenga e au pea o na whailo. Te leo mataatia sa folasia i le aso. Tūlanga lava ia i le vaai tua mai le lua olua tasi, lua olua lua. I le lua olua wha, lua olua lima lo tātou i ai le teimi nei. A tātou wā ngā i le sitianga ta mao a inga. Ia o le lava sa tātou mai tau wina. Sa pa u maua lalo lava le lua i le 12%. Ia ai sa mai tau wina. Sa sitia maua lunga. I le lua olua lua, lua olua tolu ta mao a inga. I le 15%. Ia atone i eini vaenga na tātou mai tau wina. Na la ai o na sitia maua lunga le pasene lea o le tātou sitianga ta mao a inga. Ia o nisi o mainga o le tātou wono sfurtau sanga. Ia le lava sa patipatia. Ia ai mai seifo. Ia o nisi o mainga sa papenao na ave i foli wha mua le whainga malo. Ia i tutono le whatau sanga lea. O se tasi fo i o matatia sa ausia. Ia o tau sanga foi lea na ausia ai le 3 piliona ta la. Ma o lo o whaamawina. O le te le o le sao ta o le whaama ite le nei. O le ati na el miliona ta la. O lea o whaamawina o nisia o mafuaanga. Na sitia mawalunga ai ta mao a inga. Ia o nisi o whaamanianga sa o lava i onga o alum whanau. Ia o pili a onga, o ngā luenga whalelei ai whale a onga ma o ngā amata. Ia ma si iti ai fwiltu malau tele. Tele fo ile sao sa soani i ati na eina o pisini silaiti. Ia ma le whaata wina o loa ma mea whai ngā luenga. Ia ele nā ma la ina le pa ia o le tātou atunu. Ia o lea fo isa alo le tātou atunu o le tātou tali ngā malo. Ia i le fontanga le malo o tau pulenga. Tātou se e atu tau o soifuanga le inflation. Sa whaamawina ai le lua olua tolu, le 0.5%.
ia na pa u ifo i le tolu te si maleono pasene i le lua olua tolu lua olua fa fa mawina le lua olua fa lua olua lima tasi te si maleono pasene na iaini vaenga sa fatino ina le tatou paketi e fesoasoani ai le taimina si itia ai le tau o le soifuanga sa tapena ai le vaenga le tau o le kola ia oni fesoasoani e fesoasoani ai le aufaiga aluega le malo o nisi foi o vaenga sa si itia le tatou minimum wage mai ia le tolu tālā i le fatala ia anga i le fatala valusfulfa sene il tūlanga lo ia le taimile nei. O nisi o vaenga te tele foi manisi o matatia sa ausia. Ia o tātou Foreign Reserve, ia po tātou tupe wha leo po tātou tupe wha anganga. I le lua olua tasi, lua olua lua, sa wha mawina i le tesi valu piliona. Ia a tātou wha awasenga ina i masina pe a whai atu la i mai ani mala wha natura. Wana o se fulu masina i mawhai o na ngā whatia. Lua olua lua lua olua tolu. O le sa wha mawina i tasi tesi malwha piliona. Ia e se fulu tolu tesi malwha masina. Ia o le alava i ngā whatia al tātou vai ngā tupelea. E o mai lua olua wha lua olua lima. Ua tasi tesi maleono piliona al tātou Foreign Reserve. Ma ua ngā whatia ai o na whatino ina i le sfulu lima tesi malua masina. O lona winga, o loo si itia lava le tātou tupe wha leo. Ma si itia atu wai male umi o na ngā whatia pe a whai atu lai mai ia ni mala wha natura ia manisi fo i o vaenga e o no awha ina i tātou tupe. Ia tātou se e atu tupe wha moli mai fafo. Wha mawina i fitu se lau tolu. Fitu se lau tolu sfulu 2 miliona i le lua olua tasi, lua olua lua. Ia ona si itia lea i le valu se lau fitu sfulu mali fitu biliona i le lua olua lua, lua olua tolu. E o mai lua olua wha, lua olua lima. Ia ua tātou iai nei le iwa se lau miliona tālā i le tausanga i tupe wha moli mai fafo. Ia mao inae ata mai ai o loo tātou wati ia e wha atasi tātou atunu. Ia malesao ae o loo alalam papa au ia tunu i fafo. Tūlanga tātou tangata whao mai fafo maana tupe maua. Lua olua lua, wha se lau lua sfutasi miliona. Mai tangata na mawhai o na malanga mai se lau lua sfulfa fe ono se lau 5.5. Tau sanga lua olua tolu lua olua wha e ono se lau 5.5 miliona tātou tupe maua mai tangata whao mai fafo. I lea wha inga o e sa malanga mai se lau fitu sfulu lima fe ono se lau 5.5. I le lua olua wha lua olua lima ua sitia i le ono se lau fitu sfulu 5 miliona. I le au wha inga o tangata sa malanga mai mwha mawina se lau valu sfulu i wafe iwa se lau tolu sfulu malifitu. O tātou Samoa Airways ia pole ave fuale al tātou watunu. Manatu le sa o mai whainga malo lua olua tasi. Ia ua ia ile tātou wa alele i Brisbane. Ia ua ata mai ai. Ia ua malili el tātou paya inga sa iai. E au mai wa alele. Ia atono le vaenga mua le sa ave il wha mua. Ale tātou whainga malo le paya inga leo mawai atu. Ia sa whai ai le fituna inga. Ma au tasi e le kapeneta. O le ale wha awa wina le au mai o le valele, ai o le ato i wha fo i le valele. O le fesili ai se a, te le ia o tātou ai tā lafu. Na tūlai mai i le tātou project lea le valele. Ia langona i fo i le anganga whaftai, ona ua sa o le whai unga. Ina ia toi wha fo i le valele, se manu e te le wha le tono le tātou tamau ainga. Ia o lea lava ua tātou mai tauina, ia ua te le tupe si itia, mai al tātou company al Samoa Airways, ma wha mawina i fo inisi o matatia. Ia le tūlanga sa iai i le 5 miliona. Ia o lewa tu ititia mai tātou tolu sfulu tolu miliona. E o tātou tupe ngau po o accumulated losses, se lau ma le 2 miliona. O leo tu ititia mai tātou 2 miliona. O ai tā lafu ale Samoa Airways ia e 2 miliona.
ia o leo tu ititia ma le taimile nei ia iuni lua olua lima 10 miliona lona winga e te le ase ngā luenga o lena o maile whai ngā malo ave lan wha mua mua i lana nawa tau ia tau mwhai e tutongi a tātou ai tālafu ia vi ia le atua o leo tūla i mail tātou Samoa Airways i le tūlanga ua lelei ia ma iai ai foi ana fuafuanga o tatau ona la atu i nisi foi fuafuanga o lewa on patatia mai le toi po mala e o nisi ia o vaenga o lo whaailo mai el tātou o e o lo alalam papa au ia tunu i fafu tong tātou le tātou pasese ia e manatu e iei ngā luenga tau na abeil wha mua mua le malo ia tu ititia tātou ai tā la foi winga le vaalele ma toi wha fo i le vaalele ia o lea la o tūla i mai se tūlanga lelei ia ma whatatia i fo inisi o fuafuanga lelei mo le tātou Samoa Airways ia o se ava noa fo i mamoli e lea nganga le whaafitai ia i tātou te fono al tātou komiti whaatonu ia ai mai se foi ia le au whai ngā luenga ngā lulue ia o le sunga foi a whau o whatuti elu sa o lea lava o lo tūla i mai le whaatau tai ina o le tātou Samoa Airways ia o le o tūla i mai se tūlanga le lei ia ma o se lui foi lea le tele o isi a tātou SOE le malo ina ia mautinoa ia tūla i mai tūlanga le lei ia tūlanga tau tupe. Tātou se e atu i ai tālafu al mālo. Ai tālafu al mālo i lua olua wha, lua olua lima le taimile nei ia o lea watu i titia i le fitu se lau ono 10 miliona ia po le lua 10 pasene o ta mao a inga. Lona winga wale lei tele le tongi ai tālafu an tā ngā luenga o tupe ia ma o se tasi leo wha mua mua na sawa vali mai ma le whai ngā mālo ia ave lava lan wha mua ina ia tu ititia ia tātou ai tālafu leo o mai tau atu te lele au sia o leo pa ui lalo mai le 5.2% sai ai i le 2.8% i le taimile nei ia o nisi o vaenga le lei ia o tele tātou no ngā tupe ia o mai e pe o na iai le World Bank o le ADB ia o le OPEC tūlanga o lo o mai tātou suau ia e mai se foi kako ai tālafu local debt sa ia i le UTOS ma le STEC o le au te lenga la o tātou ai tālafu o fitse la wonus 10 miliona ia pe 2.8% o lo ia il taimile nei o se tūlanga le lei tātou se e mai tātou paketi fō o le lua olua lima lua olua ono nia atono o leu wha mawina tono o le foi ua mauti no fo o le wai lunga o tātou penga ta whailangi al tātou paketi atoa. Ia o lea o tātia el tasi te si male 2 piliona. O vaenga lo ave e wha mua nisi fo i o le tātou wati na e 1 milion tā la. Ia ua wha mauti no aina i tono tātou paketi. Ia o leo whaatupe ina i tātou tasi te si male 2 miliona tā la. I tu mā lota i tasi. Ma o lea nganga e a toa ai le 5 miliona e pe ona whaatatia mai i le tātou. Ta iala lumana i manuia o Samoa. Mai le lua olua tasi i le lua olua lima e te tau ona mai aifu. Ia wa a toa le 5 miliona tā la. Se mai o tātou whamanianga mo tātou pensione ia ua siitia mai le lua se lau tā la i le tolu se lau tā la. Ma o le au whaingo tangata pensione e au na whaamani e nai e se fulu li maafe mon tupu. O e o lo ia ia fianga tu mau o soi fua ia o sitia mai se lau tā la i le tolu se lau tā la ia o o ia tātou whaamanianga mo mapui whangalele ma mapui pulotu. Ia o lea o whaamani e nei ta se lau wafe. Se lau wafe mo mapui whangalele. Ia se lau wafe mo mapui pulotu. Ua sitia fo ile tātou vai ngā tupe lea mo le adra. Ia po o le tātou whaalapot putonga lea. O lo o ngafa lava mo le whausia ina o tātou whale apitanga. Ia o e o lo maa ale ale le soifua ma le tamao a inga. Ia o leo sitia ma le 5 se lau afe sai ai. Ia ile tasi miliona tā la. O fesa soani ele malo mo whaalapot putonga ma pisinisi tu maoti. Ia sa sitia o leo sitia ma le fitu tesi ma le tasi miliona. Ile luas fultolu tesi ma le 4 miliona o lo iai.
ia o lona winga o se sitianga tele ma o nā fo i ata tuaile nganga malo ina ia mawhai ele ngata ina ti nae ia tuai nuu malalafanga ai ave fo i whata awa tātou private sector ia o ia vaenga uma ia o lo mawhai o na wha amatu watu i le tātou Samoa Business Hub o le tātou whalitupe o ati nae ia maisi vaenga uma o lo o iai le tātou vaenga tupe lea e fiso soani ai ale malo mo whaala potpotonga mpisinisi. Tātou soani tau ta alonga o si itia mai le lua te si mai 5 miliona i le 1 miliona tā la. Ia ai mai sei fo i tātou wa onga whasko sipi. Ia o lo iai fo il fuafuanga ia atono lea e toi titi mai alfau ina tātou maketi savalalo. Ma lo iai le fuafuanga ia o le atalaina ia te sema. Ia atono leo te lenga lea o le tātou paketi mai mauti no foi. Ia o to tele le malo le atunu o le lava o la tau faitawina ma vai lona o te lenga. Ia ma maitawina o te lele si tianga le tātou paketi i le tau sanga taluai a nga i tau sanga le nei. Ia o lona winga o te le tātou tupe maua. Ia ai maisi ai foi. Ia ua mawhai i le tele o le tūlanga le o mwhai on tuiti ai tātou ai tāla. Ia ma au si ai foi nisi o mainga tau lai al whainga malo. Ia ave lava le wha mua mua i tātou ai tālafu. O le tātou mata o pulona lua, ia atonu o le o nafi. O lea sa whai e whaalau biloa. Ia mo le te e atu i la au whasaina. Ina ua mātou wheloa i malihai komsina Australia. Pato ama e al whainga pālota. Ia sa mātou whataltanua ina ia tūlanga o lo tātia i le anavatau a le vaeng whaapufai. Sa mātou talusanga i ai ma mātou whaailo ai. O mea tāua e ave i wha mua mua. Ia o lea iai le tūlanga lava lea ia tafi e sea fuala au whasaina uma. Ia pe ona iai aisa marijuana. Ia whaftai lea tua. O lea sa iai le vai ngā tupe Australia. Ia o lea na mawhai ai loan whaatino i le whaalau i loa le nei mo le sifulua masina. Ia o whaama ite le tātou mtanga aluenga o leo leo. Ma o inafo ia tono le foi sa o tau whaafonga Samoa. O le sa abe yala ulu i le mtanga aluenga o leo leo. E te tau na whaili whaama ite le lei lea a mata mai le mtanga aluenga o leo leo. Na whaatino le lato drug testing. Le foi sa abatu wai ma le lui. Ia i matanga aluenga uma le malo. Ia e ao na whaatino ina vaenga uma ia. O na ua tātou mautinoa. Ua le ngata ina iai le maftianga i te tono le tātou watu nuu ma o se mala tele i le tātou ba ainga. Ua ngangana mai ai fo i e whaafea ngainga so o se patawhai taulanga. Ai mai se fo i wa tātou ba ai tino i meo lo tūla i mai i le onga onga. O whainga le aisa lea mala au whaasaina. Ia atono vaenga i e te tau o na le pō ai le vaai al whainga malo. Ma e langona le whaaftai i le tūlanga wanga le mai e foi ia le atunu o Australia pan tātou hai komsina o Australia ia o lea wa ave i ei wha mua mua o lona winga e le mawhai e le na o le matanga alwenga o leo leo o le nau ta inga ia e le ngata lava o matanga alwenga le malo ia a o se wha maite fo e te tau o na te tala atu i tua i nuu mala la whanga awa e iei lo o taltonunga o le tiutea mal matawhai o le matanga aluenga o leo leo. Ia o le malu lea o le atunu. O le malu fo i leo le tātou whai ngā malo. Ai e mulinga fo i na whaatino ni ngā aluenga wha leo leo. Ale matanga aluenga leo leo i tua i nuu mala la whanga. Ai o lo o iaia tātou pule ngā li mwhai pule. Ia o te iloa ina fo i o se avanua e te talo atu ai fo i pule ngā li mwhai pule. Ia lato tu la fono fa le nuu ia e taua ia o le fa malo sia o vaenga umaia
ina ia awana iso solo atu le mala le nei. Ia mawhaina ai el tātou atunuu, ele ngata ina whaina alo ma whanau. Ia ai mai se fo i tupulanga lalo waua o tātou atunuu. Ia, o tātou mta apulon tolu. Ia, tono le mta apulava lea i le tofinga le komsina o leo leo. Mol silfia sa feiloa il kapeneta, ia il vaiaso le nei. Ia e tu sai o lana fontanga i vai astaitasi. Ia masa tangu fia ai le kapeneta le mta apulava nei i le tofinga al komsina o leo leo. Ia ele toe pō malae sa wha maonia le kapeneta taluai. Le wha awa wina al kon karate a le sunga awa paau. Ia se ia mai al wha ngā solonga sa ilio se tau aveina nei tofinga. Pe tai ia o tā pā fo i ele kapeneta ia le tūlanga i le lipoti el pisasi ia o lewa iai le finangalo al kapeneta ina ia whamaea le whaawawina al kon karate a fu atu le vai aso le nei ia po le aso le anafi ia o umafo i na mawheiloa i ma le sunga ia a pa awa nafi mawheiloa i ma whaeiloa i fo il finangalo al kapeneta ia e pe o tūlanga masani wha le malo ia ma sa o whaaleoina fo i le nganga whaaftai ale malo i lana tautua i le malo ia male atunu i le tofinga le komsina o leo leo ia o ni tausanga i tele ia sanga lue i fo i lea tama whanau al tātou atunu ia ma whaaftai i fo i lana tautua atunu ia i lana tautua malo ia ai mai se i fo ia sa whaailo i fo o lea ua tofi el kapeneta ia le sunga ia le atau a Samuelu Apmasanga ia e tūlai mai na te tau aveina tiu te umal komsina o leo leo ia a whaanga solo lava le ngā luenga o le sa ilia o se tas e tau aveina le nei tūlanga tā au al tātou whai ngā malo ia mo le isi tolu tau sanga ia o le finangalo fo i el kapeneta ilana ia fo i pepa el kapeneta ia toi whaasala lau lea banoa le nei i le whaba yaso ia ma whaanga solo ai le ngā luenga mo le fili ina o se komisina fau te tonu fo i al whai unga lea ia o lo o tau mwhai ia whaasala lau wina ina ia mautinoa ia le ngata i Samoa nei a o atunu i whafo ina ia toa tele fo ini tangata e talo sanga mai le tātou wa banoa le nei ia atono le tātou mta upu le nā o le isi tātou mta upu ia na pasi e ina le tātou kapeneta le masina atoa le nei o ke topa le tau fia o malanga uma a fua mai lava i minista o minista lango ia o ofisa sili ia ma ofisa ma tangata whai ngā luenga le malo. Ia atone le toi pōmalae o lea sa a teipol tātou paketi. Ia o le paketi mō fo e le whai ngā malo. E le whapea lai mai e o na teipol tātou paketi. Ia o na malo lo ai lea. O lea ua a matanga na whaanga solo. Na mai e loa i lea songa fua. Na teipol tātou tala whaatau au tuol tupe. O le aso na so ai, na whaanga solo ai loa ngā luenga le komiti whaapale mene o tupe. Ma o lea fo i wa i atu i a tātou mta ngā luenga taitas. Ia, manatu fo i le whaingo fie le lātou ngā luenga lo whaanga solo pea i le taimile nei. E awa wa i atu ai a tātou mta ngā luenga. O le nau ta inga la le kapeneta. Ia iai umanei o fisa sili, o fisa sili lango ma le au whai ngā luenga le malo, le ngata fo i lea, a o le kapeneta, ia ma minista lango, ia iai uma i le tāpenanga le nei o le tātou paketi, a walo iai le fofuanga, o le asolus fulua le masina le nei o ke topa, ia e toe fo iai tātou wanga i le pale mene, whaatala noa ina lo le tātou tala le tupe, ma ia mautinoa, ia o atu, ele i o le aso tolu sifulu o ke topa, ia o pasia aloa ia le tātou tala le tupe, a wā o le tātou malo o le taimile nei, o lo operate il tātou state of emergency budget, a ngā ele tolu sifulu o se tema, ia tolu sifulu o ke topa, o lona winga, ia e tāua, leo o atu il taimile na ua pasia le tātou tala le tupe.
Ia, male mata apo muli. Ia, o le vai aso le nei e pe ta o totolo. Ele ngata o le whaamanatuina o le whaatawaina pe al tātou Pinktopa. Ia, le to te sisira mai o le o te la e le pingi kia o ke pa ai a koe uli mai o tau la e. Ia, ai le ngata fo i lea o tātou Mental Health Week. Ia, a le tātou walo atu fo i le asapa e pa e le whanau. Ia manatu fo i Samoa ma le whaafonga mai. Ia, o Sam o whanau. Ia, o le tofi mai le atua. Ia ve aile nei lao e moli atua i whamanianga o le asapa e pa e le whanau. Ia, o le nei fo i vai aso, ia o se vai aso tā ua. E whataua i nai fo i le malo loina o le mawhawhau. Ia, ma o le alava sa taimua ina le tātou mtanga aluenga sui fua malo loina. Ia, manatu Samoa pau ia o tātou mata upu. Ia, a wā fo i le nofo ilo ma le longo puia li i fo i o le malo le atunu. Na ia mautinua o alava whai unga le tātou whai ngā malo. Ia, o le alava i tātou te ngā lulu e whai lo atu. Ia, ma longo puia li i fo i le malo le atunu. Mātou wha malulu atu, pe a whai e iaise upu o sala. Ia, ma ua le tau tamali i fo i le ngangana. Ia, mātou te matua atu ina. Ia, manu te leina. Ia, o le la tu atu le. Malo whaftai lau ki mani, stai mon fosana manino. Ia, ua whafok foi tātou sengo tu stala le ngata ion mai mo mai o tātou tunu. Ia, le ua mai alan fosana, ia le uta tala tu lava noa. Ia, inisi fo i o whafisiri nisi o matau koe peo na tōra runatu. E lava nisi vai nei fia mamulama. Ia, le maua tātou avadoa, malengang wharoaru. Ama tātou tātou paketi lau whiunga ni tātou pe. Lewa ia fo tonu le ilano mtanga ruenga tupe whaato mtanga ruenga o puro whana puro le sikuni ona o taui mai ni sila ona le tātou wa fo lea na motu i safata le manunui. Ia se whamani no o le sikuni ona lea malona whaongai. Taimul whafisiri o tanga vaia. O le 10 miliona le wai tono o tātou paketi. O le 10 miliona lea sa mwhai anu whaamtu mai tau sanga lua orua whae le atunu o New Zealand. A tonu lai anga i sa o lava la i le tūlanga o le sa tūla i mai le ngoto le tātou ba ale i tawhito ala sa pata. O le 10 miliona lea e patino lava i whaamanianga o a inga o lo o afia i le tūmalo. O lo o whaatala noa ina le taimile nei nisi o sosoani. Wha o popo. I le tau mawhainga lava lea le toi whaalele ina o le tātou reef. I le mea o lo ta oto ai le wa al taimile nei. O lo o le se i pātali se i partial package. A partial package. E iai le pepa e tāpena mai le mtanga aluenga o siusiumanga. A ngā i le kāpeneta i whaamanino a tiri ai vaenga umaia. Awa o lea lava o lo wa uma o na whaamanino mai. O le 10 miliona lea. Ia o lo fua i whaamatu uatu i ainga uma. Ai mai se fo i pisi nisi. O e o lo na afia i le tūlanga lea. Pe le whaamanino nga lea. Nga lao 10 miliona. E alusa o ala le whaamanianga na i ainga ma pisi nisi. Tolu ale di o leo no mafio anga ia le vaale moto e se vai lisi fa yanga fa o popo le fainga bunga more pui o tatou ngate fale sa ole 10 miliona e patino i fa manianga mo ainga uma lo afia i totono i tu malo lea ai es ia o le foi o lo ia also ta inga ma New Zealand fa ilo mai foi New Zealand ia o lo nga lulu e mo le isi su fa miliona su fa miliona ai mo le tato reef ma le nga luenga foi na le toe ati na ele ai amuma a o le o nga samilea ina ia mautino e toe foi la vale tu langa sai ai ia ai manatu ia ele la pa o le kako amaka at least o le wa yel ka ko 10 miliona ai amatai ia ona wa e saulele lava ia nisi fo yo saunoanga fo ia altato tu malo e auto sanga ia le afianga le ia manatu fo ele o no le fo il mato mtanga luenga tupi ia o lo tele nai pa anga o lo saili ai fo ina ia mautinua
Ia e ngafa tau lima ina le whaasoa i a inga umana afia o le oitumalo. O iei pe mitanga wenga lea o kuna o whanatura leo wawa e atu voi le paketi. O le tala whaatau o tuotu. Le iei le vanga tupe waia ia. Mo tau i o a inga ia sa whaale na ina a seta mbeto tino. I le peo le tise. E whana e whaala utele le whaasoa lea wa lesa iei talu sanga fwoi a inga sa watu i komiti fwoi leo le rio. Tonu le vanga tupe le pe family ona e a. Le la vai patino il tūlanga lea sa le mai el tatou pao mpale ngai nai nisi o masini me tō tino. Ia e wha moi fo il tatou pepa lea o le atu ina mai el tatou mtanga luenga lea ni whaatino ina sa ili ilinga lea. I pisi nisi umana afia ma ainga umana afia. Wa o le sa iei forms mal survey sa whaatino ina. O inala ili mataita inga ile endorsement el tatou kabineta. O lewa iei lea ngā tupele family ona. Thank you. Ngol bole tanga vai marisi fa solo pe tatou si lava tatou taibi ole ato i bole no. Thank you. Tai ona no. Le tofinga le ole komsina o le lo tio. Ia ua tele na vali famtalanga wa mina solo I lunga o bena te whaila. Pe fasili la mai ono le sa pesa ia se taimi whaatapula a sa extend mai ia e whainga mano taluai. Ia le whaawa wina o le tofinga se o tofinga komsina se ia mawase si komsina pa o le tanga lenga leo. Ia, mole wha manino ato le tali o lau fesili. O le lava o le konkarate ai al komsina ia e mai ia uni lua o lua lima. Ia le satu la I mai ia le whainga malo lea ia matoe wha awawina in variation. E tau abeina le tofinga. Au wha ngā solo I tau almanga mo le toi whiwhiringa. Le foi la ua au mai ma tuina mai ia le lipoti al pisasi. Ia o lea ua whai ia le whai unga le kapeneta. Ina ia mauti noa ai. Ia e wha mai aloa ia le konkarate al komsina. Ia wānala na extend. Ona ia mauti noa. Se I whaangai oi ia whiwhiringa. Ia morisifia. O leo tūla I mai le whai ngā malo fau. O le foi wa fai eila na whai unga. Ia tūla I mai ia awhamasanga le Samuel. Ia e tau aveina tiute ale komisina le o leo. Ia au whaanga solo ai foi whasalau wina se si foi komisina fo. Male nau ta inga foi al kapeneta. Ia una ile whasalau wina le ngata I tonu nei. Ia e mai se foi atunu I whafo. Ia peo tali atu le lau whaafsili. O le tia ma la ofisili ka mo le la fio ona pe a o le fai al fai unga le kabinete mi pe na ni na la mai mo pe na te fai nani ia e mai se foi ia release your report mai si office fasa na lawa o le fatino al pilot pe o le plan le a le fai nga malo ko vai nga fai al fast ia mai no to pe to finga mo le mo na ona tanga I pesi sila ia o le ade ese le fio ngale komsina tanga no mo le ona ta upu foi mo o lo mo dia ia le fio ngale I palia ia ai mesele te le la o famtalanga wa ngai mo isn't it was this a plan all along Ele vai ina ni fai unga kapeneta ni me sa o social media. Ale sa mai tonu kapeneta ta pa ele pisa ele kapeneta le tūlanga o ai ia whai unga sa ai mal tūlanga al pisasi. Ale le na mai ele poti al pisasi. Ia, le sa whai ele whai unga al kapeneta. Ia, e peo tali atu le lau whaafsiri. Ai le wha ngā ina al kapeneta. Ni tūlanga e au mai social media. Ngā wai e sila fia kūlanga e tūlanga mai social media. E no fo ale a whai rana whaamatalanga. Whaamatalanga le ni me whaavai ai. Pe manga ia fa solo isi ka ko suina. Ia. Was he terminated for the meal? Fa mai ina. Man so foi ko mana lana kon karat. Ia, manau. Ia. Has cabinet declined personal leave for public servants, even the ones that have been approved? Personally, Personal leave for public servants? Has cabinet declined?
personal leave? Le ai. Ole atu langa le te fisilia ia nga I liva tangata whainga luai. Yeah, like annual leave. Le ai ole whanga solo a ia le tūlanga I tato tutongi. Our budget that we operated now, it's a state of emergency budget. Le lava lai whanga solo ia tongi na tangata whainga luai. E o fo ila ie olo o iai ia overtime ia le sa whailo mai ina o mato mai tutonu. O le pata o pasi atu nei le tongi ngā le payment o isi tato vai ngā tupe ia tongi na but ele se o fe e a fua mai lau papsili. I livi e tangata whainga luenga. It was just the source that told us. Oh, okay. No. O le whanga solo a tato payments la tō wia. Ele o iai se a fianga. E o fo tūlanga le a tato fō mai. O whai a onga. Ia o nei le na o saini atu ai isi tato payment here because we're now operated on a state of emergency budget. It's every week. So ele o iai se a whai na. How much is the emergency budget? E fua I vai asta itasi. Fua I vai asta itasi e tāpena mai lava le mtanga luenga tupe. E fua I le mana onga mtato invoices am mtanga luenga ta itasi. So how much was last week's emergency? It's almost 12 million payout. Yeah. Lang? Yeah, lang. Tan mo na no. Kasi tan mo mula tulo to bisibile ile to finale ole. Komisina. Yeah. E lo mani no mai terminating a bill fasalaba mo yan sa ay wa mai ay yan na kontrate. Is still eligible for apply to for the advice da. Sili. Yeah, ina o palawina ia le fiunga fo ia awa pa awa nafi sa mai matala noa. Ia mawhaailo I fo il whai ungal kāpeneta. Ia maave fo il whaftai. Ma se tasi nao vaenga sa o whaailo iai. E eligible fo ia to e apalai le pea o ina whaasalau ia le tato awanua lava leo tato le komisina o leo leo. Yeah. Tala peta tau do toi lima tato minute. Sa fia fesili atu le sosoni le na umai le company Insure Pacific. Mo le tsunami le sa lungu lusia ai o mai le Insure Pacific le mausi. O le tsunami. Le sa i ai le siaki le na umai le temio le malotos. Ale feritanto paluta e fifsile tuwe pia e uno bawaise fitu se lau mon tupu afe sa moa. E lai fa peo fuanga mai mista o kipele sa e. Tu sawa le insiua le ana moa mai. Le tato utala o le tupe o pena o atu I lautou fitu whainga mai tanga wanga I temine whata o toi fuanga tala o tuotu. Ia, whaftai a tanga vaia. Ia, manatu lele ia tolu sifulu aso talina o mai whainga malo. Le lava sa avel wha mo ta penanga le tatou tala whaatau au tolu tupe. Ia, ai o le fesili lea. Ia, se io I leisi a tatou press conference. Ia, ona vatula I o le tali e wai, le lava le avatu le tali au lo manino ia ta penanga uma. E se o fesili ka mo mole tu langa tatou company malele. Wale mata watu toi kitchela wono 10 miliona tatou e tala fune toi. E o le toi se 10 miliona le tala for polizia, por Samoa Airways. O le auto fina unga I le palota le sa fina wei mo tatou wale le la poa e uma. Feo ta oto I nei teimi lau tau fufuanga wale futo a mata lau tau pule ngā malo. Ini wale le se lua wai to tele ufia o le ato e maua tatou wale le feo ai atuai Australia ma New Zealand. Ia, o se tasi e nā vaenga lo I tono le ana watau o le whainga malo le nei, ia pea ona e whailo. O ua tele foi ia alo ma whanau o tama whanau le tatou atunu o lo alalam papa au ia tunu I whafu. Ia o whailo mai foi lo lātou foi ia whaisao I to tonu o atina e pape nei. Ona o se tasi leo vaenga o lo mafatia I pea I lātou le tongi na pasese. O le vai aso le nei, na o mai ai nisi o tatou tama whanau mai atunu I whafu. Ia, matuina mai fo ia lātou se leni. Ia, e pei wale mwhai anka o fiofi tatou atunu. O ngā o le mana o e whaangai o I loa.
Ia sa o toi whaailo ia isi ungari lea ia mana ia lea fo i se i tatia mai se i whaiwhailo inga ale ofisile mtanga luenga o tupe. Po le atu inga whaatatia ngai e alu ai le tato investment donation lea. Ia o lo o whailwhaatal noanga mal tato UTOS, mantua fo il tato UTOS o le lava o iai i al tato instrument lea e mawhai o na nga i mai eite o ngā tupe te tala mo tangata Samoa nei, e mai se foi atu nu i papo. Ia o lo o ta mawhai lai whaataatia al tato ta iala mal whain whaavai lea, ina ia mawhai o na whaataatia se whaava alelei. O na o leo o mai tau watu, o le tau fio tato tangata. Ia iai fo ina isi tangata o le sapso ta i mai le email. Po a fea i whaataatia ai ta i alam whain whaavai al tato whai ngā malo. Ai se i amata o mai e au mai ala tau investment aulo o saili ili o lo i al tato UTOS. Ia manatu o se aso le vai aso fo. E whai ele matou whailoa inga male UTOS. Ia male matou mtanga alwenga o tupe. Whaataatia vaenga ia ai awe ilu male ka peneta ina ia mwhai fo i o na alu le tūlanga o ta i alam whain whaavai al whai ngā malo. Ia pe se tali atu le. Saili ili pe wai se pe sili le tato matanga alwenga o tupe. Po le ale tūlanga wai ai e le lopo le ai a fia i tono tato payments ia le sa whai atu nei. Fia tu zelau tu tawa tu alfisiri le fa mon buero fa un mistari tu tongi le. O mo le tu tongi. Wa le fa pe le tu tongi au to. Tau no mai no le ta ke le se do mai pasita tu tala tu. Le foi mo ke fa kalkali waka fi e siaki la bank account la ele ifiki aku se tongi. E o masangi e fo. No winga le pa inga to la va school va no pa menene na fa to. Le wa mata o la to finga te ni mata usanga ile yo is family nga fa tali package. Ya. Manatu o ke lo inga ele o mafai ona o le mfai lava ona ngapati e tonu ka ko state of emergency budget. Ia o lea e sa failo mai ele ofisili. Ia o la wa mata faalu ia manatu o le tato bayaso ka ko payment o bayaso le nei. Mai le aso le nei anga ile aso sufa o ke tupa. Ia o le api ai tutong. Ia wal te le aia ia o le pe e rashi le au mai o wha mau ngā fionga i whaipule. Ia e pe o nisi nā waenga e taona mautule le. Ia ele i whaangai o inga fo ia tiu te mamtawha i o ia mtanga alwengo tupe. Para waftai te le tatou se do rau tustala. Ni vanga le aso e matula me noini. Ia tui natu la fionga le minsta wa fo i sana sau noanga. Fa mai aloa ia tatou proklame ni aso lau fio. Ia patai. Ia le fa leo inale ngal faaftai tatou sa fa inga tustala. Manatu fo i sa o fa ailo le taimi o fanu. Ia ele tau fa ailoa le ta ua le tau tiute fo i mal tau mta fa ioi. Ina ia mauti noa e longolongo pui ali fo i le malo le atunu i tūlanga mata upo ia fo i ona fa iei fo i la tau lava fa amasinonga tonu. Ia ai ia il tonunga ia o le lava o whaatatia tatou asfaraile ia mo tatou press conference ina ia mauti noa ai ia e te tala pia le avanoa e mawhai ei fo i ona tatou a inga psila whai ia matu ina mai fo i pesili e whaabai lunga le foresanga mata o polo o fola mai el tatou malo ia manatu Samoa ai ei se pati wa sala ia po se ngana fo i wale tau tamali i la o tau whaafonga ia mātou matua atu ina ai mamoli atu le soifua wa lava le whai unga le neiva i aso ia mai se ile alo atu Samoa ia i le pati ina fo i o le asa pai pai o le whanau ia manu te le ina le neiva i aso mauna lava singa uma whaatai